الفصل الثالث عشر كيرول سابو اتتبونغول كمنهاج المسلم في آداب خصال الفطرة نيوتا في نديجي dinaji din joyi fitraji din si wiyama dina joyi nas ko dina islam e dina goddum gono piiji joyiji din ka der dina legoy al muslimu jullo bi wasafi sabu siforgol makko musliman ko jebbilido yataqayyadu tusur o jolkondiray bi ta'limi andugol kitabi rabbih wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa ala dawihi ma ko e dow daneri majji on kanjiridi yaishu o wurata وبحسب ما كسب امبر ماجون يتكيف ومبادي نوتا في جميع شؤونه ان دنا نانغال في كوجي مكودي وذلك لقول الله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولقول رسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم قم انتاقوا حتى يكون حالات هواه قبلة مكو طبعا هركو جكر لما جئت به كم يدكم وقولي من عمل عملا كلا قول دو قولال و قولال ليس في توالاي مقال أمرنا يمرور أمين ليس عليه توالاي مقال رواية قوكو كم يدي بيدكم ليس فيه هراي فهو دور ردن كو جني تتيدو كروت تتيدو نمكو يلا دندو فلهذا كسبودون يلتزم المسلم جل وقت ترتب بالآداب الآتين دي يون دي أردو في خصال الفطرة ender gebe dina athabitati tabutude den anhu ko jetta ko ene laado sallallahu alaihi wasallam fi qawli ender ma ko mabbe maki khamsun piji juwi min al fitrati ko jiyaadi dina al istihdad fembugol lebi laburdi wal ikhtan isunningol foti ko gorko foti ko sonnajo wagastu sharib rabbiningol lebi din ka lebi yarirde bi mana di ka dow tundu wa natful ibti e borgol lebi leynoki wa taqlimul azfar e rabbindingol peda dido fo ko gorko o debbo si wana di ka dow tondu dindo ide andi ko buri kon fudanta sonnaji ko gorko ton fudanta wa hadhihi al adabu dinediji hiya hinuti ko di joyi di duda awalan aranun al istidad ko fembugol lebi suudidi wa wadun halqul anata ko fembugol lebi suudini den andi di mari inde kaplar kono en den inde labaka addugol de tumbo battu wona nedi lebi suudidi wodi din ka do labordi fe ittiradi bi shay'in hunde hadin welde kasi kinin wano labarki welki wano lanseti wano roswar wana wi e ko nande taymo labasa illa labi izalata ittirgol kadi bin nawra produit no ton produit ji wujete dum ma pompete dum fop sama dum kadi ella la da way wadde har ma few tay susata fe muda saniyan di munnun al khitan ko sunningol e accon hakke mojja jangen ko windi kon firen yandi ya fodon hara on wi ali on tigi woli ko do aka wolde min ganti no taw islam hersa ala fi fenyinangol yimbe ben ko nafata be kon wawa kon sunningol qat'ul jildati ko tajugol guril allati ngil to gatti suddungil ra'sa dhakari hore sawrundum hore awra gorko on ngil guril suddungil ngil hore hunkun tajangil don wa yustahabu no yida an yakuna dhalika de dullato to tigi tigi yawma sabil wilada nyande jeedi di kawn tigi jibinande balde jeedi ko fembugol sukundum sunnina ko dum ko hani ko dum woni ko bura yidede idi ko wadi khatana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah on sunnino kullan goto kala min al-Hasan wal Husayn ibn Fatima ɓiɗɗo Fatima az-Zahra wa Ali ɓiɗɗo Ali radiyallahu ta'ala anhum yawma sabi wilatati nyande balɗe jeɗɗi kaɓe jibina nden nelaɗo fembi ɓe inni ɓe sunnini ɓe wala basa illa non ala an yata'akhkhara nde nettinte ila ma qabli al-bulughi ha adi o helli feede ha o timmina duuɓi sappo ella ala kono do ko yen andu ko ɗa ɓuri moƴƴude إذ قد أختتنا سنن تنك نبي الله إبراهيم في سن 80 إندر دو بيشابان دجيتاتي كون نون كو يغاندو كان كو نونيري ها 80 ans سنن تنك كو با هاري او ياميرا كون سو ياميرا نو ادي دون o wada na ya dallinor dum an kad jodda do ha timmina 80
tawa ko ɓiɓɓe ma ɓen hollondirta teddungal mum baba no sunninede janngo sifa wono leyɗele goo mi alaɗe jammutude wano Guinée Bissau aya goɗɗo no inna yalta yalle hollita jama yimɓe ɓen ñappape bay fanadu ɓe ganno yesunninede teddungal mum donc hunde kanude awona yawawno famiki ka wagaduru ya gomdi fillah man hunne laɗa alayhi salatu wassalam annawno kamɓe kana ɓe laatake ida aslama si silmi ala yadi ka jungo maɓɓe arrajulu gorko ɓa heferaɓe no gikkinoɗo ɓe sunninta yaqulu lahu ɓe makanaymo alqi anka sha'ara al kufri waqtatin yaw itta e ma sukundu keferu gombi mana ɓe yamira on tigi yo fembo ɓe maga kadi yaha sunninoɗa salisata taɓun ɗum qassu sharib ko mekkugol yarirɗi ɗin fa yajuzzu no dagani al muslimu julɗo sharibahu yarirɗi makko alladi ɗin yatadalla ɗino tindina ala yatadalla ɗino jippito seeɗa ala shafatihi ka dow toni makko fa yajuzzu mekkay julɗo mekkay yarirɗi makko jippotoɗi ɗin ka hoore tondu dowru wa ammallihi amma ware nden subhanallahi fayuwaffiruha ko yo wilfinɗinde o mawninande o mawlande o ne'ande hatta tamla wajahu hande hebbina yeeso makko ngo wa turawwihi o mawninande ɗi gawli rasuli alayhi salatu wassalam jizzu shawariba mekke yariri ɗin warhullihiya wilfinɗinon mbayɗen khaliful majus lundoɗo majus wa gawli e mako maɓɓe khaliful mushrikina lunde shirkoɓɓen ahfu shawariba mekke yarirɗi ɗin wafullihiya yafoɗon mbayɗen tertoɗon ɗe kayiɗon ɗe bimana waffiruha timminon ɗe wa kathiruha ɗuɗɗinon ɗe fa yarumu no harmi bi hada saabu nde yewtere ɗo halgo ha fembugol mbayɗen fewnu harmi mo landikema fembugol waare koko daggi koko añaga ko harmi aljawabu haramun wa yatajannabu o woɗɗito kadi algaza fembagol pelette ko wiyete ko rokkuru ko wiyete ko moodu ɗum hana wawa ɗum halgu baadi ras ko fembugol yoga e hoore nden wa tarkul baadi acca yoga ma ɗum woɓɓe goo ɓe naɓaɓe neeɓi ɓe wurdaka o ɓiɗɗo ɗo ko fembugol ngappuru femba sengo acca sengo fop ko harmuɗum لقال ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي عن القزع فيمبغول سينغو اچا سينغو كدويته غزي بمعنى بلت كما يتجنب ان ودي torta kadi sibga lihiyatihi firsinirgol waare makko nden ma hoore nden bissa waadi kuler bawludo ligawli rasuli alayhi salatu wassalam lamma ji atumande arno bi walidi abi bakri ni siddiq ben abu bakri siddiq on baaw silmi yawma fati makka nyande fatu makka tay dum fo ben abu bakri no wudi silmali kadi ko andirton ko Allah hoddiri wo ko dum wonata bay ko biddo makko on addi silmude silmu ben fop wa kana rasahu ayne hore makko nen sakhamatun ko nde duulere bayada ranere peng hakke ko tata furdira woni peng ɓe maki idhabu bi yadanelan o ila badi nisa'i fade kayoga e sonna e makko ɓe faltu ghayyirhu yoɓe sansiranmo sukunu makko ndum bi shay'in kulergo hara ɗum wonali ko rawni peng wa jannibuhu woɗɗintinomo noon asawada e kuler bale on amma sibghu amma pentirigol bil hinna'i ko wiyete kon hinna'i wal katamu e ko wiyete kon katamu ko kulerji ni façon produit ji ni fa istahanu no fo no laba alkhidabu bihima pentirigol ɗum ɗon firsinirgol ɗum ɗon wayno waffara al muslim si julɗon no wilfinɗini shara rasi leeɓi hoore makko ne ɓay ko en andu ɗum no selli ka gorko accita sukundu wana sonnajo ella laymu harma few ko woni joni enen hani nde ɗum acce fayda joni duwaka waɗede ko wi honno joni ko andiraɓe keferu e andiraɓe yimugol e andiraɓe fimugol ko ɓen accitata sukundu a accitay tun haray anandi e maɓɓe si wona ɗum no selli ka aden karmokojo imamujo mawɗo kelɗo tedduɗo nde waccitata sukundu makko ndun no laba ko ɗaɗi si sariya on inni si julɗon acciti sukundu hoore makko nden julɗo gorko on wala mi halligi o fembali ndu no laba kono noon ko yo comporto ɗum ɗo akrama ko yo teddinirdu bidduhuni
wujugol ndu nebban watta sirehi e fowtingol ndu sancandu ha moƴƴa li gawli rasul alayhi salatu wassalam man kana law sharun kala marɗo sukundu falyukrimu yo teddindu lotugol sono kala laɓa wuja nebban ɗaata laɓe rabi anna e ɓunno natful ibti ɓorugol leeɓi leynoki fa yantatiful muslimu julɗon ɓoray shara ibtayi leeɓi leynoki makko ni wa illam yagdir so wawata ala natfihi ɓorugol ɗi halagahu o fembaɗi aw talahu ma o ittira ɗi bin nawrati o produit mo wino ɗen nane wa nahwi ay ko nanta tun li yazula fi iw son tigi ko ɓuri laɓede ko yo ɓoru so wata o femba so wata uja produit kono ko yo ittu ɗum ɗo noon ko lewru kala lewru mo hani ittude ɗum nayi ɗum acce ɗon tuna wil fiɗa tundi maroto e mo musidɓe khamisan jabunu taglimul asfar raɓɓindingol pedal ɗin juutinama tundi ɗon kadi ɓisoto nder ton dakkodira tawa eɗa baka ko neɓi soɗade laaɓata ko neɓi sottade laaɓata wa yukallimul muslimu julɗon o raɓɓindina azafirahu peɗali makko ni wa yastahabbu lahu no yiɗanamo an yabda nde fuɗɗorta bil yadi yumna jungo makko ñamo ngo thumma lisra refti jungo nano gon no yewtinoɗen noon nanen ka ɓornateri thumma rajuli yumna refti jungo ñamo ngon kadi fal yusra e rijlil yumna koyngal ñamal ngal fal yusra non warana koyngal nangal ngal idu kadi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubbul ɓe yiɗuno albadi fuɗɗorgol bil yamini ñamo ngon fi dhalika e ɗum yafalul muslim julɗo gollay kulla hada ɗum ɗo fof biniyatil iktida sabu anni ñentigol bi rasulillahi nelaɗo allah alayhi salatu wassalam wa mutabati e jokkugol mbe liyahsula lahu fiyo heɓanomo bada dalika ɓa ɗum ajuru joddi mutabati rasuli alayhi salatu wassalam jokkuɗo nelaɗo ko heɓata